muri la misozi bakajya muri wo plateau bakahadeployinga kugira ngo abanzi babo badakontrola ira misozi yunamiye Bujumbura. Siko bimeze? None reka turebe M23 AFC natwirwaneho niba mara kuba bamaze kuvanamo Uvira kuko niba uri kumva hano ngira ngo amajwi nayagukiniye. Écoute, vite naanza mplene yote, vite naanza mplene yote, vite naanza mplene yote kabisa. Uyu uretse gato abantu uyu nguyu n'umuntu uri muri plene, umva amagambo ye. Vite naanza mplene yote, vite naanza mplene yote, vite naanza mplene yote kabisa. Ati intambara iratangiye muri plene, intambara iratangiye muri plene. Vite naanza mplene kabisa, vraiment barabara yote hukote kumilima huko ngambo za ma rute vikatogota kule kote bitu biko nguvu, atake iko nguvu sana. Wabyumvisha? Atake ni yote. Kumva hano. Ndashaka wumve uraza kumva kote zose reka nze wumve hano nshaka kunyaguze kumva. Bukaje huko upande wetu tunalaba na kucha. Jiste kubajulisha tu kama niko kuvilima Rubarika na saa ya M23 ilishakuya kuatake. Na saa ya tuka atake ni yote kama nyula katogota. Saa vitu vinawaka moto. So urukumva namajwi menshi nayakinye cyane aya majwi barakubwira bakubwira ukuntu ingabo z'abarundi ziri gusimbagurika zambuka zisubira i Burundi. Ahanga nitugaruka none nkababwira ngo ko tuvuje ko abarundi bari bwambuki wabo bagaceceka. Siko bimeze? Hanyuma AFC kugira ngo irinde umujyi wa Uvira izawurindira kuri frontiere ntago bishoboka. Nuvuga ngo biramutse kugira ngo barinde security yo muri Uvira bashobora kujya nko muri 10 km. Uretse gato akaba ariho bafungira. So niba umwanzi ashobora kuva i Burundi rero bazarindira muri 10 km koko muri 10 km uvuye i Bujumbura nani Uvira uzaba wamaze kwambuka umupaka w'i Burundi wamaze kujya mu kindi gihugu. Umviriza ni ibi bibazo ikibazo cyakaje karere Uvira na Bujumbura yego nivyo vyatumye kubisanzwe ingwano AFC 23 itavansa cyane. Urazi gituma jewe naho ntari umuntu bo ivyo mbona analyse politique harabaye ama pression politique quelque part barabuza yuko AFC 23 yavansa kuko iba yafashe Uvira kuva kera ibishaka. Yego ikintu rero cabaye bashobora kuba baguye mu mutego bakababesha, urumva barashaka kubabwira kuko urumva ama strategie militaire ubwoko bwishi umuntu arashobora kugira diversion. Abaguye mu mutego ari abahe? Bo jewe nimvira yuko uravye ibintu vya Brokisi ya Minembwe. Yego donc nako abantu bo muri AFC 23 natwigwa nayo bari kwemera yuko bakora ijya Brokisi ya Minembwe pandake abandi bariko babwira ngo ntimwavanse. Kuko urabona urumva ofete harabaye ahota uravye avancement bageze maze kugira ibukavu gufata Uvira ntivyari bibagoye na gato. Mugabo hariho umuntu ashobora kuba yara négociation politique ariza Washington zuwa zaratumye ibintu biba bloqué. Mugabo entreta comme bajya bandi bakina mucezo bace bajya kwataka Minembwe bagira Brokisi baca bavuga bati dukontrole Minembwe ya misozi ntibashaka gufata Uvira. En fait bamwe bategura ingwano abandi bari muri négociation. Jewe rero uko ndabibona mbona yuko uyi AFC warabonye yuko badashobora kudafata Uvira kubera sino abanyamurenge bose barabica. Bazobica parce que ils sont encerclés bari ni Brokisi barabuye ico bagira. Donc pour sauver abanyamurenge uteza gufata Uvira. Nimba udashobora gufata hariya mu misozi directement probablement que c'est plus facile biroroshe gufata Uvira gusumba ijya misozi. Uti gute? Kubera hajya muri plaine hashobora kuba ari ingabo nke z'abarundi gusumba ziriya ziri mu misozi. Muri ico gihe rero urashaka kugutirika jewe nanje ngende gufata Uvira hanyuma ibyo misozi jove manuka ipe après. Je pense kuko bari Kamanyora naho handi bavuze ngo 15 km d'Uvira birumvikana yuko probablement priorité bayize kuri Uvira. C'est une stratégie militaire. Mugabo priorité bafashe Uvira je te dis que politiquement parlant abarundi bazoca basinya armistice.
niyo mpamvu rero njyewe hano nimvira ko jewe niyo urukumva niyo mpamvu njyewe urubano uretse gato twe nk'abasevire abarundi bazocibashibirwa aho urukumva izo ngizo ni ibitekerezo byawe nk'umusevire turi kumwe twe nk'abasevire reka turebe ibyo turebesha amaso ariko byo gupanga urugamba n'uburyo barasa naho barasa data zindota wa business kandi tugiye no kubivuga tutari abasirikari twaba tugiye kwipasa muremure ahubwo tugaruke turebe nk'abantu dushobora gushyira muri analyse ukavuga ati hara muri la misozi biteye gutya hateye harya niba baramuka bafashe bizagenda gutya so uko bigaragarira amaso y'umuntu wowe nk'abarundi urumva iwanyi Burundi bwana Maxime ibujumbura mwaryama mugasinzi uretse gato iburundi muzaryama musinzire ata manza wumve iburundi muraza kuryama musinzire Uvira imaze kuvamo hari kintu mutazi abantu bese ngani babizi jewe kaje kare ko sindakazi urabona mu Cibito kajya mu Rugombo hajya hakujya Kamanyora ofete nuko uri strategie militaire ushobora no gucaja mu Rugombo gaca biserukira ibujumbura ni hamwe dose nk'ari kilometero ndakubujije oya aho uteye igihugu bujya wateye igihugu kwisanga mugabo nawe nyene numva warateye mu minembwe d'autre façon wiki none se ko barateye komeza je ndi kubantu uri kwereka okay logiquement parlant kubera abarundi bayifata minembwe je personnellement ndayifata usireka ndakuri igihugu canje mu Burundi nta numwe asubya kubukunda rero no kubera bajya abantu babadede badahanurwa bari bakwiye guhagari gusinya ruseserofe bagakora bajya basoda bakareka AFM 23 bagafata Uvira mu mahoro bagaca bagabura imipaka abandi bakagoma i Burundi kandi ndivira ko AFM 23 na twigwa nayo bovyemera mugabo ingwana ni amara guhindura isura muri kijya kiyaya urabona ijya plane ni kintu nahantu nzije mu Rugombo ndahazi naho nagenda n'umudugazi nimwe dose kandi kilometero Bujumbura igihuga c'indege cyo kiri très proche uravyumva yego no kuvuga yuko ijya ngwano batahagaritse ijya brokisi y'abanyamurenge ijya ngwano ntawe uzomenya izoherera ijya brokisi y'umurenge c'est ça le problème kujya kubuza abantu kuja kugusuma kuja kwisoko bagakontrolwa n'ingabo z'abarundi biya vyarateye agashavu umuntu wese yubaha agaciro umurenge umututsi wo muri Kongo yabaye tushe ni nkuko bakugize esclave mu gihugu cawe kandi ari abanyamahanga ivyo bintu franchement parlant atake Burundi I am ashamed kubona yuko baza gubuza uburenganzira bw'abanyamurenge imurenge iwabo bakabagira aba esclave chez eux ivyo bintu bitegeza guhagarara barenze akarimbi c'est la ligne rouge en fait bitiko turabona ni ligne rouge abarundi barenze kugira blocus y'abanyamurenge c'est la ligne rouge iyo rero kubiriha tuzobiriha karambaraye muzabirira okay muzabirihira hehe rero tuzobiriha ntawuzi kizodushikira parce que none wewe dufata ugiye kugira abantu esclave hama bagashikana biribera wimvira ko we nawe konsequence ziza kuri wewe wagize aba esclave okay reka tugaruke hano uretse gato okay reka ngiye kubaza impamvu nakubajije twebwe tuvuge nka AFCM 23 twirwaneho urukumva bo gufata Uvira bagafunga imipaka bakarinda abaturage babo nk'ibisanzwe turi kumwe ntacyo byari bibatwaye ndabizi ko banabikora uretse gato ntabwo bafite gahunda yo kujya i Burundi ariko icyo maza ni kimwe abarundi bazicara i Bujumbura batuze birukanwe muri iriya misozi bumve ko security yabo imeze neza barinda imipaka yabo mu Gatumba yega byose yega ari naho bazobi c'est possible byose birashika kubera ikindi kibazo hari ikintu tavuze ababirigi ugiye kungarura muri kite oya no le problème wewe no Burundi nk'Uburundi muga ntubona la géostratégie la géopolitique wewe utangiye kuzuravuga Uburundi nk'Uburundi ndashizemwe ababirigi ubutaramenya le contexte nuko abarundi au fait je amakuru je mfise yego igihe bafashe Bukavu yego
muri kije gihe twarumvise ko bariko abarundi bashaka negotia na M23 oya ntago banegosiye gusa kuko bohereje ingabo bohereje no Mr Peter Pembeni bohereje president w'u Burundi yohereje delegation iyobowe na chef de major ngabo z'u Burundi mu Rwanda none vyapfuye mu biganiro kuri ngene vyapfuye yabonye imbaraga yavuze ko yabonye buretse gato ababirigi baciye bavuga bati ntushobora kubikora gutyo reka tugufashe abo baca bafasha bazana ibigwanisho bagiye Bujumbura ivyo ni ibintu bizwi biri documente abantu bose barabizi rero ababirigi babaye ordre de faire bijya bintu bariko barakora nico gituma rero ukuyemo iyo ntuze iyo turufu y'ababirigi utarabona neza ikibazo cyabo ni kuvuga yuko umunsi abarundi bazotsindwa bakava Uvira nawe ababirigi bazobatsinzwe kandi iyo tugaranti yuko ijya SD Congo muze mushaka muce mu declare independence muzamufashe kijya gihugu kubera udafashe Bujumbura ufashe Uvira Bujumbura nizo zishaka gutera Kinshasa nizo zishaka gutera ntibizokunda ufashe Uvira ufashe kajya karere abarundi bakavayo ababirigi ntibazogira ahantu basosogira base arrière kubera bafite base arrière Bujumbura no kuvuga uzocutera Bujumbura kubera uzuri hafi ikibuga cy'indege ugikondera ukibona mu maso rero hajya ijya ngwano niyo bajya abantu ba F23 twigwane contre Belgique usumba meme n'abarundi uko abarundi hajya begizekita ama ordre y'ababirigi je garanti ivyo bindi nimuje kurondera ibintu kure abarundi iyo badaronka amategeko y'ababirigi n'ibigwanisho by'ababirigi na sport y'ababirigi ibari gukora ijya Rwanda rero nukuvuga yuko personnellement nuko abarundi batsinzwe n'ababirigi batsinzwe ijya SD Congo Sud Kivu Nord Kivu muze mushake mu declare independence ntababirigi bazoswa kubinjiramo amwe tumubarekeye kuko muzaba mukontroye akarere ijya ngwano ni y'ababirigi contre vous abarundi hajya nibikoresho voilà niyo point of view kandi ivyo n'ibintu bigaragara none ukabona ko niba ari uko ubizanyemo ngiye impamvu ntari gushaka kwisunikira muri abo bantu apana wewe on ne peut pas être trop simpliste kubera abarundi barazi yuko badashobora kuguma hajya murenge ntibashobora kuguma c'est impossible nushobora kugira blocus y'abantu kandi concentration pendant des mois ng'abantu ngo bagume bicaye kandi AFM23 barayizi ko niyo yabirukanye muri Nord Kivu sibyo barazi rero capacité barazi ingufu zabo none kubera iki bimvira ko abo barundi batazobirukana muri Kivu plutôt muri Kivu cyane Uvira barazi ko bazobirukana mugabo abo bantu babwiye bati tugira tubafashe kugira tuzobaha amadrone tuzobaha ibintu byose bishoboka donc mugabo ivyo byose après tout burya ce sont les hommes et la détermination ubutwari bw'abantu nibwo budetermina la victoire urashobora kubisa ibigwanisho kandi ukavuga amadrone ugafata ibisagara ukabandanya nivyo berekanye guhera muri Nord Kivu rero bien sûr abantu mwe wese afamajijima yiwagira mugabo je simbona utari stupide utari umuntu uri stupide kubona yuko bazogira blocus abanyamurenge hama AFM 23 cyangwa twigwaneho bicare bacha ngo bagirire ngo ntangorane ngo tuzogira ibiki no bashoye gushika Uvira avaye ko bashika imurenge bazobikora bizoborohera terore plan de guerre bajya basaba gwanyi base plan de guerre bazokora ibyiteza gukora iyo bazoca n'ingara babizi donc rero pour moi ikibazo abarundi ils ont fait une erreur sous-estima cyangwa kugira confiance à lingua zibafasha uko nahabirigi bazana amadrone c'est pas suffisant kuko abirigi amwe kibazanye sinzi yo c'est quoi l'armée belgique ils ont la bashize batazanye nabo zana troupe siri soro barasha gutsindwa donc autrement dit hajya imuntu atsina ingwano c'est la cause qui gagne la guerre la cause kujya kugira babeho babeho reka ngarure ce n'est pas les armes c'est la cause reka ngaruke gato kuri image y'iyi ntambara wowe
uru rugamba tuvuge ko ubona buzongera kugaruka mu maboko y'abakongomani ku bakongomani cyangwa irakomeza gututuma niba ibyo abakongomani n'abakongomani ntabwo wumvishe point yanjye za Doha n'ahandi ntabyo nzi mugabo icyo disire certain je cyo niyumvira nizigiye bajya yaba abatutsi bo muri Nord Kivu abanyamurenge n'abatutsi bo muri Sud Kivu baravyeho nyabwoko bibakorerwa ingene babica bakabarya j'espère ko bazofata ingingo zabo kugira ngo bikinge ntose kubarya nico je nimbira ko ari cyo kiyo priorité gusumba ko kipade poste a Kinshasa no ariko ntabwo wumvishe nawe wirukanka ntabwo wumvishe point no wanze ko nkubaza reka manze nkubaze mvuye point yanjye noneho uraza kusubiza umaze kunyumva nari nkubajije uru rugamba rutangira wari uhari uru rugendo batangira ari ukwirwanaho nani M23 ifite revendication irwanira abarundi baraza binjiramo haza South Africa Malawi n'ibihugu byajemo hari ukabibona intambara hindura isura intambara irahinduka habaho projet yo kurasa u Rwanda no kuva no butegetsi bw'u Rwanda ibyo ngibyo nibyo wabonye uzi intambara ihindura isura kugeza n'aya masaha iyo ugiye kuri urugamba rufite imbaraga kavuga ngo wowe ubona Uburundi bwinjiye muri iyi ntambara buza ariko bwataka bwakyuzinga u Rwanda no kwataka u Rwanda ubona igihe kizagera u Rwanda Uburundi bukambuka bugasubira Burundi bagaceceka intambara igasigara ari abakongomani ku bakongomani cyangwa irakomeza kuba intambara ngiye nakwita nk'iya karere nkuko bivuze uyu munsi urumva tuvugana ukuri ibi abarundi twarumisa amadiskuru yabajya bamwe mu ADD bayifashe komini ingwano ideologique ibintu by'abango bavuga ngo abantu ngo n'abahima urabona niko batamwe kwivuga urumva bo babigize ideologique kubera niko bamenyereye ko urumva benshi barakoze yo nyabwoko muri bajya abantu batwara bakora n'aba FDLR rero jewe ibintu byose nishobora kugira prediction y'amagrupe nkaya mugaba je nimbere yuko bamaze gutsindwa muri Uvira nta yindi saganirizo bagira d'abord bonyene ntacyo bashaka gushikako Kinshasa icyo kubafasha uko nabo ntibagira abasoda uwo muntu rero azobafasha ninde ntawenzi nico gituma bizova kuri contexte sinza manegociation uko hari ibintu politiquement parara abantu bagira geopolitique bashaka kuvuga bati okay reka tube turahagaritse ingwano ngaha tubareke bagende wabo mu Burundi je ne sais pas mugabo personnellement parara kaya karere kugira ngo ukazanamo amahoro uteza kurandura abantu bose bafite ideologie génocidaire igihugu cyo kizoba gitwagwa n'umuntu afite ideologie génocidaire kizotuma karere katigera kaba stable okay nta kuntu aba génocidaire bashobora kubananya batwara ibihugu muri kata karere nimbira ko à la longue tuzoshika ahantu tuvuga tuti enough is enough kuko biragaragara yuko nta development ishoboka kuko ari abantu bazogumana mu mutwe aho kuja kwimvira guteza imbere ibihugu byabo kurondera ineza y'abanyagihugu babo bazoguma bimvira ngo ingorane mututsi ico gihe rero hakiri intwaro nk'izo hari ibyo bihugu bizoba biri muri instability kandi muri byose ni hakurya hari wacyumwe yavuga ati wewe usinzu ukagira icyumba kimwe gimwe amazi uzoshobora kwizigira ko ibindi byumba bitazotegwa n'amazi navyo c'est la même chose donc idéologie génocidaire kujya bayiranduranye n'imizi mu Rwanda ukujya muri Kongo bariko barandurana n'imizi niko no mu Burundi bazoteza kwirandurana n'imizi kugira akarere kose kashe kubaho mahoro niko bizogenda reka twumviye audio bizogenda umwanya bizotwara ntabyo nzi reka twumviye audio twumviye avuga iki hanyuma none ngaruke ngozi kuri kibazo. Oui, bonsoir Katumbi Stezini. Bonsoir peuple congolais, je pense la mingi waniuliza president Makisi uko wapi? Uko mtu wa Quest tupatie situation gisi kuna pitikana kwa niveau ya Quest. Ya benye tutasema benye biko mu groupe hiyo kushangilia mko mnashangilia nitasema mu version mbili alafu ndo ndio pana contre andi ya vita gisi konaenda.
Ndugu yangu mwenye benye biko kote ya bawazalendo, kuko vitu vingine mko mnafanya maerere kuvita. Hii maerere ilifo muiangalie, kila siku naonyeshaka maerere mnakuwa nayo. Mungaliki muvita, mko mnatosha audio zenye, mko mnajirikodi mwe vote position kisi mko mnapana. Naona audio alinitumia mprivé ya 23 minutes gisi ba komanda biko banadirige vita. Ile ni maerere mwakabambi sana. Mungaliki mshande bataille, muko mnaji expose na vite ngaliki. Ile ni kosa. Hamuko mnaona benzenu ba nani armée révolutionnaire. Est-ce que mko mnasikia audio? Mko mnasikia video? Biko wanataka kutosha kontra ndio wakati wanamaliza komba. Wakati wanamaliza banamaliza vita, banamaliza kazi. Sasa ile ni maerere. Hiyo tu ni quelques remarques nipenda kuwapatia. Alors vita iko ku niveau gani president Semakisi? Yenye yote ndabambia ni ndogi situation iko kutere. Kamanyola kote ya Rubumba ni mpaka ya Kamanyola na Bugarama na Rwanda. Armée révolutionnaire ina contrôler. Kote ya Kamanyola centre, armée révolutionnaire ina contrôler. Kote ya Lugenge, kote ya Kambara, donc kama unatafuta ingia Lumvimvi, ni kote ni armée révolutionnaire ndo ina contrôler. Lumvimvi kwenyewe kama unataenda Katogota ni armée révolutionnaire na contrôler. Katogota ni armée révolutionnaire na contrôler. Basoda ya Barundi balikuwa pale, balivuka a partir ya mchana balirudia kwabo, bakapitia kote banaita Chibitoke ya Rugombo. Donc benye uye ma vita mlisikia pale ni balikuwa ni bazalendo, ndio balikuwa na gombana na armée révolutionnaire. Kote ya Lubarika kwenye bayo Lubarika ni iko point stratégique, ni kote sa unatafuta ingia Kiringe, donc ni armée révolutionnaire iko kule. Alors président Makisi, vita pour que ifike monani Muvira ni combien kubenya bayuwe, ni combien de kilomètres, ninaza kamata minute ngapi? No. Hivi deja armée révolutionnaire iko Katogota na iko deja na contrôler Luvungi. Kwenye vita itakuwa nguvu Bwegera, hakuna vita itakuwa nguvu pale. Bwegera na kuaga nifasi ya Banyamulenge bana ikuwa centre ya Banyamulenge wanaikala pale. Hakuna vita itakuwa pale. Luberizi hakuna vita itakuwa pale. Kwenye vita itakuwa nguvu sana ni Sange. Kisha kutoka Sange Runingu, Kabunambo hakuna kitu kitakuwa pale. Kutoka Sange unaenda Runingu vita itakuwa pale na yoba mai kwa mingi pale. Apre Runingu fasi ingine tena itakuwa vita ya nguvu pour que baingie mu centre fasi wanaita Kumaya Moto. Ni quelques 2 km na Uvira centre. 2 km na Uvira centre. Juu ya nini? Iko mpe mbali kiloko juu ya maechange ya mabale. Alors ni kusema kama armée révolutionnaire en tout cas iko naendelea munani ya pia. Hii ngine maojo yote mko mnasikia watu wako wanasema siuwe ba mai siuwe, nisikia ngine banatumia privé ke ba Burundi batakuya siuwe. Hakuna Burundi atakia kufia Kongolei. Tosha ile mawazo ya kitoto. Basoda ya Burundi batakuya nini? Papa, basoda ba Kongomani bote bashakimbia pour votre information. Ba officier bote ba mwa banafanya retrait stratégique, bengine banakimbia. Hii ni information niko nawapatia, nioni nikipana information sina nataka kubadanganya hapa. Donc kubenye banaongoza combat bien ni armée révolutionnaire ndio inaendelea. Hii vingine vitu mko mnasikia bihuwa siuwe ba wazalendo ba waza nini, rien s'il vous plaît benye biko kutere pour le moment ni kusema ke armée révolutionnaire iko na fonce Muvira centre kwenye bako kama balisha maliza kama bataendelea komba na maliza Luvungi na Sange ni à peu près inaza fika 11 à 12 km. Déjà kama uko Sange unakuwa déjà Uvira, parce que Uvira na Runingu ni 7 à 8 km. Runingu na Uvira centre ni 17 km. Unaona déjà kuvita avec 17 km, c'est rien.
baingie mu Uvira centre. Donc c'est un peu ça kubenye balikuwa nanuza en privé, réalité ya leo magharibi ndo ile. Donc leo le 2 novembre 2025. Okay. Vita kweli iko inaanza ingia deja mu Uvira centre. Je dis bien Uvira centre malgré ngaliki mwaye ma vitongoji ya ma Luvungi, ya Masange, ya Maruningu tout ça mais dans les directions ni mu centre ça c'est Uvira. Merci beaucoup alikuwa ni président Semakisi. So urumva ko hari amahirwe atari make ko Uvira igomba kuvamo, kandi uyu mugabo nyine mwumva mama yake. So mwabyumvishe. So Maxime, ahangane niho nare nkubaza ngo niba ari ku situation iteye imeze utekereza ko ku ruhande rwa armée révolutionnaire nko bari kubivuga uyu mugabo AFC M23 twirwaneho ntabwo bafite gahunda yo kwata ku Burundi cyangwa yo gutera ibitero i Burundi.